Okay. Agafilimi kacu nuko gatangiye. Barakwereka ruwazaga akubita Fanda umugeri maze arangije ahita bumbura ibiganza amwereka ko akeneye iki ubufasha. Ewana Afande byose bimutungura cyane. Maze rero umukobwa akomeza kwereka Afande ko akeneye ubufasha. Afande ahita akuramo pistoli rwose muri ubwo buryo akurikira aba. Ewana kumbe umujyanye uyu mukobwa nawe ni umukomando. Uravi kubi imyaka rero sasa. Gusa umukobwa yacu ubufasha. Ewana Afande yarakurikiye. Hey! Filimi yacu yo nuko itangiye. Kumbe mu gukurikira Afande hari uwitse ibyano ku ruhande maze Afande araza akiza bamukubise iki umuhini hehe mu mutwe. Afande wacu bamukubise umuhini mu mutwe ahita agwa hasi aho nta kindi warenzaho. Abakwitegereza neza babonye Afande yagiye hasi bahita babwira uriya ati gira vuba. Kumbi kirara hano cyakubise Afande maze gitangira kugira gute kumucakaza. Cyamwambuye amapingu muri ubwo buryo fasta nkandi mabandi yose. Gusa fone ya Afande ndabona yaguye ku ruhande. Telefone y'umufande wacu. Hey! Uyu yaraje afata ukuboko kwa Afande kwari gufite pistoli agira gute akuzirikisha amapingu ku giti kiri hehe hano ku ruhande. Ewana iki kirangije kino kibandi kirangije kita kiza muri ubwo buryo. Gusa bari bamurinze aba bahita bagira gute bahita bakarenga bahita batisheni muri ubwo buryo. Ewana filimi yacu yo nuko itangiye bagenzi. Ari nako nkubwira gukora subscribe nimba uri mushya kuri channel. Ewana kora subscribe kuri Kwizera Rwanda official kugira ngo gahunda zose zigende neza 5 kwa 5. Turakomeje. Hey! Gusa biriya byararembereye. Afande wacu agize gute agaramye ngaha bamukubise umuhini hehe mu mutwe. Ese aratabara umukobwa cyangwa barakweka ku rundi ruhande hari abajepe bandi bahahagaze. Ewana turarinda ntibarinde niko bari kuvuga. Umbi bakiri muri ibyo hari abandi batungukiye hehe hano rwose mu rubingo ruri hano niho batungukiye. Ewana hey! Baraje muri ubwo buryo. Urahabona hariya arane mu midugudu yo kwa Gaposho i Kigali. Ewana baje gufungura imodoka hano bafunguye n'umuryango w'imbere biranga. Rino bandi rijya imbere kureba kiriya modoka yabifunguye gisanga nta pine ririmo mu modoka. Hano nta pine ririmo. Cyaragarutse muri ubwo buryo. Hara nta pine ririmo. Fata uwo muhini shawe yeranje. Ewana mwigireyo nkwereke. Cyafashe umuhini gikubita ku birahure by'imodoka y'abandi. Urave kubarara rero sasa kiragije kita kinagamo. Ewana bagicingizamo muri ubwo buryo. Gusa Afande wacu ahari yarazanzamutse. Ewana bamukubise umuhini mwiza. Ugukanguka yitegereje neza ahantu ari. Harebye neza abona araziritse we. Amapingu rwose yariye amapingu ku giti. Hey! Kumbi ku rundi ruhande umurara yari yageze mu modoka. Hey! Uyu yaraje yicara kuri vora neza cyane. Muri ubwo buryo ukurikira unareba akantu ku kandi ntihagira akagucika. Kirangije kiraza gitangira gusetsa imodoka gitangira kuyatsa mu buryo bwa bujura. Ewana gifata isinga hano gitangira guhambiranya. Kumba Afande wacu we yarazanzamutse atangira gushaka uko yaterura iyi smartphone yiwe yaguye ku ruhande. Gusa kubera Afande wacu n'umubyibuho ntabasha kwiterura. Ewana byaramunaniye agashyirayo kuguru wapi ntibyakunda. Hey! Filimi yacu nuko itangiye. Afande wacu yarwanye n'agatelefone rwose agatelefone karabyanga. Kurikira unarebe rero sasa. Ewana Afande yarikweze biranga. Kumbi ku rundi ruhande umurara yafashe twa dusinga atangiye kuduteranya mu modoka ndani. Arangije imodoka igira gute iraka. Hey! Iraka rwose ahita akingura imiryango. Injira sha Nyirambwija. Ewana Nyirambwija yarinjiye. Ewana ahita kinga. Afande wacu nta mikino. Gusa uyu ni umufande w'ibandi. Arashimuta yafashe hasi hejuru. Tugende.
undi w'imbere nawe ryabandi rindi ry'imikara ritangira imodoka. Ngabo rero sasa afande wacu ku rundi ruhande aracyarwana na fone, akarwana n'ukuntu yagira gute yakwihambura rino pingu. Urave ku mufande wacu rero sasa. Yarahagurutse atangira kurwana n'ipingu, gusa sinzi yafashe igiti aragihengeka. Wanatangira kukivuna muri ubwo buryo. Kumbi babajepe bandi bo ku rundi ruhande harimo na Korode bakomeje kurinda. Nta kindi yakoze, yese yishikuza uruti muri buriya buryo, afata pistori ye nk'abandi bakomando ahita ahamagara. Kumbi abahamagaye ni babajepe bari kuri geti. Bari ku muryango rwose. Yaritabye uyu Korode, yaritabye yitaba afande. Tumva sha mupanura aho ngaho ntagira umuntu hanyura kenyegi. Ati ntari bafande twebwe turi tayari. Wana afande arahamagaye sha panura hariya. Afande yahise acapa muguriro sasa. Afande wacu nyamunini yahisaza yiruka muri ubwo buryo, yitwa ngo iki Stivo. Wana yaraje muri buriya buryo, abajepe nabo bararinda barapanura hano kuri iyi geti. Gusa n'abajepe bahehe bo muri Nigeria. Abajepe muri Nigeria bagarutse rero sasa. Wana kumbi hari icyo bitegezaga hariya, sinzi ngo niki. Kumbi ni imodoka iri kuza. Reka tubahagarike rero sasa. Korode ni uri guhagarika. Hagarara sha, hagarara. Yigize umutrafiki bamwe bo mu mihanda. Yarabahagaritse. Mumanura ibirahure we Nyamanza Sevilian, mumanura ibirahure. Kumbi kureba neza n'abasirikare bagenzi we amakarita yacu ngaya yamukinze ikarita mu maso, sinzi kanayibonye neza. Urave kubarara rero sasa wamukinga we, nkubwiye ngo mukingura hariya ndafande mukuru, nta kintu ba wumva sha kingurara we Nyamanza. Afande uri imbere yanarakaye. Mukingurire sha, mukingurire. Wana Korode mujepe mukuru uri hano yagize gute, yarabaretse baragenda. Gusa sinzi ngo barabwira icyo afande, kababwiye ngo ntihagire utambuka bakaba babaretse. Genda kuzira Janvier Gadi rero ukugezaho udufilimi nk'utu twiza tw'umwaka. Wana abajepe hano baracyapanuye. Kumbi bagiye babona afande araje. We bimeze gute se noneho? Bakomeje ariko mwebwe sinababwiye ngo ntagire urenga hano. Wana afande byaramucanze. Reka nikomereze noneho. Afande yese agira gute, yahise akomeza muri ubwo buryo, araza yinjira mu kakariye nziza cyane yaguriwe na leta. Wana yinjiramo muri ubwo buryo, imodoka nziza byo zinyirukasi. Ahita atangira imodoka muri ubwo buryo rero sasa. Wana kumba barara ngaba mu mujyi, bahageze ndani ngaba rwose muri karitsiye. Barakata muri ubwo buryo, ikigaragara aho bajya barahazi, karitsiye rwose bazikuriyemo cyane. Baraje barushimusi b'abafande bageze hano baraparika. Kuri kino nareberero sasa. Kumbi mu guparika afande wundi yavuye mavanamo na Kanyirambwija kacu. We kingura aho ngaho sha ukuri iyo modoka neza. Kumbi imodoka yarigize gute, yari bapfiriyeho. Buretse we mufate mujye hariya ku ruhande ngiye mbyikorere sha we Kado. Afande atangiye kugira gute kwikorera imodoka. Atangira gukanika rero, yigira mekanisiye, umukanishi rwose. Kumbi bakiraho bakiri muri ibyo, hari imodoka yindi yazagacanye maremare muri buriya buryo. Kumbi imodoka mubyibuke ni ya modoka afande wacu arimo. Wana afande yamanuye ikirahure mu kwitegereza hirya, abona abarezi, abona umurezi wafashe umukobwa hariya. Reka nze nkwereke rero. Afande wacu yaragiye ku ruhande, ajya guparika ku ruhande. Araza aparika n'imodoka aritsimba muri ubwo buryo. Urikira unareberero sasa. Wana afande wacu nta kindi yakoze, yaraje polampola yitonze, acunga neza aho haduye iherereye nk'abandi bakomando bose. Wana aza mu mwondoko wa jeshi.
Mwondoko wa jeshi araturuka inyuma umusevire hano wigize umukomando aramukomanga ahita amukubita iki imbunda mu mutwe rimwe umusevire abaguye hasi. Nyirambwije yacu iti isatira afande umucunguzi undi ari hariya hirya fa genda n'umukuri ni hari ewana afande ahita agira gute ahita asatira muri ubwo buryo rero sasa hey kumba afande hano w'umurara ari gukanika imodoka yigize umukanishi. Afande yaraje afande wakoze ikosi rya komando yaraje aturuka inyuma umusevire utarakoze ikosi wigize ibandi araza pola ewana mu gukebuka ahita amufata mu mashingu wa musenzi we wongera uncike rero sasa yamukubise jido ewana wanze kujya hasi wambabariye rwose kuri mugenzi wanjye we ndi mugenzi wawe nta soni ewana batangiye kubiganiraho neza. Gusa afande uri hano rero afande wacu nyamunini nta buraga agira. Nyirambwije yacu rero nayo yayisiza ewana cyane cyanshimusa kijyane iki rero bahise bagitambikana muri ubwo buryo. Afande yese amufata rwose aramwijyanira hehe muri ndabyemeye. Nyabuneka igikorwa cyo gushimuta nta keza kacyo mutangira rwose murwanye ishimutwa ry'abana b'abakobwa ndetse n'abandi bose. Gushimuta nta keza kabyo mubyirinde birakubitisha kandi bikanafungisha. Filimi yacu nuko irangiye ndabakunda cyane bye bye.